Madali mo, itanong kinalayan. Uy! Nakalabag Himalaya. Kasi kataw mo Saan sa ka Himalaya? Kita siya na. Ano na yung guys? So, nasisaw nga. Ako siya. Oi, siga siya, tada siga siya, kita dolar kereta. 这些来，这些来。没有，我回去玉林了。新来意是那个春日的，哦，你们去玉林哦？因为我们因为我的母语是玉林的。因为我们的时间要紧张我以为在新来。 ，10分钟。现在还在实习，9月才是正式10分钟之后，我们刚才那个就再加一个，你给他就超过了嘞。一个人在这边，你一个人吗？对啊，我一个人。不会怕。不会啊，天主。再加那个娜娜西应该是5分钟吧，然后再加比利给，比利给的是2分了。那7分，应该没有7吧？没有，就是说在那个合唱的地方再加一首呀。那应该可以吧？不要再加歌，因为我们之前的计划是歌，我们现在是说舞那边嘛，我的意思是加比利给的。可以啊。现在是嫁给你给的。Ada, mai tutu. Ano magaga mo? Kili. Dahil sa mga dyan, Ini yang aceso. Saya bersama sama dia. Itu apa pandai. Sama kita saya gitu. Oh, ya tahu. 先做人家先给我干。